sound system kebanggaan yang meramaikan acara pada hari ini, sekaligus kameramen yang mengabadikan acara pada hari ini. Duaan kamera naging ni gini kapi. Arapa mani gini ia bolan giain gini. Mun giai rajo ngalak si rajo gia. Nampujet koraki. Ia rengkun ke hai ia ngalaki ngajri. Arapa jo. Nder aja dah. Keng mun tau rasan ngunceng boleh nyari aki si bekerat jera kana. Mali apang rasa goyo kiro. Arya katon derem maro katon. Jelas kene kapi mun sadere. Isa aja. Jala kameran bayi ni gene lah. Ya adaan bayi lah teng pote. Ni dimma pada kiai bakun pote ngaria. Jamun ge moslero kakapi adon tong teh bedah. Larutan bedah. Larutan si manis bedah. Tong joi takok rat-rat kiai bedah. Tong bagina ke hai. Labini. Erekan ibung kota andi aing ge apa kok? Billahi wandi duaan bur setong somor setong njo tak kekurangan aing kok ben gula normal njo tak jabo penyakit paru-paru kok tak jabo ginjal kok mun ginjal kok tu mah banyak area mun gula mah banyak area tak bah cer-cer mare nyo sara-sara gelura kana dua apa mun potong ro se kacabi seberempa umpama nih kacabi ya umpama tak habis ini tak apa je aku tak aku serepot dia mun masa gula umpama na 2.000 potong 500 kebeli kitero sara gelu salat ada kemper ada apa ibu dik yalah ajaria sepanduk mulai 11 tahun selambok sampai ke satia jadi kun karengobe yang ke berapa arokan lain do tulisin aro aro ngangkui selerban wah kelaon kan tak beriin gambar engkau jadi iya bolan ngak jadi ya tak kok sakro saken pas tak terus benda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah manabi gila ajawab salam ni ke saungkuna panjenengan mage pun tak jawab pokok bedesi jawab ke seorang anika pun cukup tanggi bagi apa napa karena jawaban salam banika fardu kifayah aja pun di dalam ilmu agama tapi menabi mirang asmana kanjeng nabi sebut pasera bisa semireng pokoknya mamirang ya mun tak mirang ya tahu saja mun jad lakar tengel ya tina mun lakar mirang maka manabi tak maja salawat dak kanjeng nabi gulaban panjenengan semirang banika nika benar-benar masalah berat apa karena Nabi orang mireng asmana kanjeng Nabi tak maca salawat ke kanjeng Nabi
Anika dikhawatirkan malarat masuk ke surga. Nggih, malarat masuk ke surga. Asbab apa itu akibat malaikat Jibril sareng Kanjeng Nabi. Mangkana dan gula ketika acara-acara mah abidatu kaman kaaman gelu kan engko sok viral sate gelu ro kana banjak ko sikil mah bekil kan ko ongkura. Ari secara kenyataan gula lako yonceng mangken tenungku deki kabereci laku sabulan benteng 2 bulan mangken panikatan gula koncengan terus pagi kurang dari mamara mbok enje enten aku gula acara maka keman bisa os manabi pas gula nyebut asmana Kanjeng Nabi dan gula napanya mana mau selawat ke Kanjeng Nabi pas jamaah tak maca salawat ke Kanjeng Nabi maka dan gula mesti ambu tak nerosaki dan apa napa coba pikir kiki kan sakoni napa teguna dan gula ban panjenengan ngaji mungkin pada masuk akan neraka kia marah napa guna gula ban ibadah mungkin pada masuk akan neraka caca ikhlas sibunatas Allah ari bagian baaban pala panjenengan depak kabunatas mun gula tibi ada lain tocuna gula lakar odi itunya kontro masuk ke surga billahi ya marah sompah lah tak tahu je ada macaran pokon penting surga deh iro lah to roti ni tak aja apa ko lah to roti namun kok sepenting surga tina magi sabak nangkir pengkir ban pangeran billahi ya sompah ya ungku mun masuk ke neraka ci agaja ban keng tak nyer ban ya magi ban gua gelak melolo maca selawat apa teh mana iki sepenting masuk ke surga enten ungku angkana dan gula anika tina mangken pas ambu marin ni sepenting sok surga deh magi ngaji tak kerep 7 jam mun ki masuk ke neraka gegelu ro mulai gelu aku nang kepi dah iya ke bosan nyebut asmana Kanjeng Nabi dah iya kepi Kiai Zainuddin Zainuddin Roco gula jet pon tak nda ke kantor ni semua gelu ke jompo gula haram upura Ada apa dia saya tak pateng habis kan kok maki binian mulai gila nang dah iya. Mbak endak oleh ngajari aja ongkurang. Mak perlu ngabas api ben yang ngabas kan kok billahi kok beni troya basa billahi. Keng mon pengajian ngabas kasih mulang insyaallah lebih jadi ya. Oleh gila bini anu pada pandang dah iya. Engkau bini tak anu iya tak masalah biar tak ngabas ke gula tak masalah. Mungkin saya tak ngabas di depan ngandung. Anak lah tak kok pada benengkok rekan. Bonjok rasa raga nak ukur. Kiain ya beda ibu nada sate kelu si tukang bida tunro. Mak papa abas nabah kebudi melolo. Tua kini kok itu kira apa tina pengajian deki apa dia dengan mari kepi gitu lah itu kini ambian ngoja amin marin gi ya Allah alu kan kiki ngoja ya Allah lah amin jadi cuy temu cuy apa saya bentang jadi tareng gula ya Allah
bagian lakian terutama binian Gusti. Sepandangannya selalu tertuju pada wajah kami ya Allah. Mulai dari depak sampai ke mari deki Gusti. Tak pernah berpaling dari wajah kami ya Allah. Loh. Manabi binian gak dinto tepan ngandung atau bebekal ngandung Gusti. Manabi deki potrana lahir tak langkong potrana ring bini sing abes mulolo ka abtina. Manabi lake lahir andrene paring na potrana panikateti orang gonteng. Andren tak pada benaktina Gusti. Mana biang dia anak bini, andrene pareng nan dia anak bini seratin luar dalam. Ya Allah, sebeli ke Gusti. Mana bi tak ngabes sekali ke abdina Gusti. Mana bini gak dintong ngandung atau bebekali pangandung deki mana bianan lahir ke alam dunia Gusti tak langkong antrene parengna jangan nak teri parengna genteng dia dia lah tani ngadu coba jari reng 40 lebih dia berdasi wali Nggih. Abazeki anapa? Can Kanjeng Nabi an-nadru ila wajhil alim ibadah orang ngabas kasaleran reng alim kapire budian deh. Kita masuk pun direken kok reng alim. Tak direken nje tak kosi teker getel kok je ungkurah. Apa guna mungkin karo ambian tekeran neng de iya de anu apa guna mun tak anu kia. Parjoma. An-nadru ila wajhil alim ibadah japon Kanjeng Nabi ngabas kaselera nareng alim ni ka ibadah. Malah japon Kanjeng Nabi sepaling makobes sadeten gaulaban panjenengan terutama Khairuddin are mangken japon Kanjeng Nabi man nazara ila wajhil alim nadratan dengan catatan wa fariha biha orang sing ngabes sapa beui orang tak aja ko coba tak aja ko bagus tak aja ko laki ko bini kor ngabes selera nareng alim dengan catatan wa fariha biha nih neneng yate nih guleban panjenengan ko sepunga ngabes kireng alim seneng ngabes kireng alim tina magila coba apa boleh coba ngangko pahban gelem seneng jadi rajaan boleh jadi kenjeran aja. Mun ngabas seteng genteng apa nih jadi 10 ku. Mun ngabas engko ya sekat. Sebab tak tuli masuk aja. Daramajan Kanjeng Nabi khalaqallahu min tilkan nazra malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Orang sing ngabas selera nareng alim pokok bunga neneng idalem ate seneng idalem ate guleban panjenengan maka dari pandangan guleban panjenengan sebunga de kareng alim banika bi Allah kebayaki malaikat setong mun ngabas sekalian mun ngabas kareng alim kasorang mun reng alim banyak reng petong polo ingat neneng tempat kak dinto lagi perlu dapat tapi petong polo satela la sok ne lah adalah kare seket lema lah ya banyak saya Cooper lagi ada apa ya bolan engkau jadi ada kena duit bederem kena kelur jadi duit bederem engkau tak lem kursian aja ukur
Dan Kanjeng Nabi kebayaki malaikat setong. Malaikat ni kayak kangkuipun apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat ni kakangkui nyapora aki orang sing abes seleran orang alim nyuonaki sapora nak Allah sampai ke hari kiamat. Amin Allahumma. On sekalian naki gula maca lawat kan kamu gila salawat kiki. Salatu wassalamu ala khairi khalqillah. Bener ya? Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah dari paringna masuk surga kepi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Al hadis aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para guru-guru ngaji terjugan guru-guru madrasah, saporana abdina tak bisa nyebut asmana, terutama para habaib. Walaupun abdina oning sebagian ke asmana, tapi abdina takok dadi janggolang, takok beda salahna di dalam penyebutan nama. Asabapun apa dan gula tak bisa nyebut, dan gula mulai gila ampun nyoon dak ke panitia, minta dak ke panitia catatna para habaib, para ring alim sebadana nang tempat kak dinto. Namun sampai detik ini anika pakun tak lem datang. Ereken gula pas apal kakapi kesebadan kiai beri. Dadi sapora nah bani tak tero abdi nakangkui nyebut asmanah para habaib, para masyayikh, para ring alim. Namun begitu gela ampun lastare sebut karena dan gula ban panjenengan mi pola kalaban sebut ingat segala mi pola dan gula ban panjenengan mireng asmana orang alim,
asmana habaib sebut neneng tempat kak dintoh mi pola pakik neneng alam akhirat dan guleban panjenengan kenging sebutan juga dari para masyayikh, para kiai, para habaib sebenarnya neneng tempat kak dintoh aremangken. Amin Allahumma. Namun begitu tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Sesatajana sangat abtina amul jaeki terjuga nak dimaki. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama epon Bapak Kepala Desa Tambukoh, terjugan Bapak Kepala Desa Karai, sejugan ampun hadir tempat kak dinto aremanggen beserta perangkat-perangkat desa epon sebadan gaula amul jaeki Jamiatul Hadrah Al-Banjari anika cek bagusah jamaah Banjari panikah. Biasanya jamaah Banjari tengah ampun marelakon tibi teng mare abawa biasanya hilang lah coba tay temu cek kam masih buruh tapi alhamdulillah jamaah solawat panika bedayadaan ngaji make iya ngaji bagus jong ongko tua kintri pareng na maju ban dari pareng na barokah ban Allah. Sekadima Jamiatul Hadrah Al-Banjari ampun mimpin dan golaban panjenengan sateja kaangkui ngatoraki tor ator sesangat muljah da kaajunan epon Kanjeng Nabi searopa aki tor ator solawat gela seemaos kalaban cara bersama-sama sareng dan golaban panjenengan sateja muka-muka kalaban tor ator segela tor ator simuljah da kaajunan epon Kanjeng Nabi dan golaban panjenengan sateja sehadir tempat kak dinto aremangken tanpa terkecuali sateja nah baik sebadana nang ibabana terop atau sebadana nang di luar naterop seki estoh da ka acara sebadana nang tempat kak dinto aremangken sateja muka-muka kengi ngakili na barokah dari Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Andren oleh akili na barokah sateja amin Allahumma. Asabapun apa para tandretan setan gula amul jaeki ketika dan gula ban panjenengan odik naneng ialam dunya panikah oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi insyaallah dan golaban panjenengan odi etunya maktub dak porlau kemarin ngalia desa kemarin iya kiain bedutin engkau jateroin kiai silahin kena ungkur tamun kiai silahin ke mosle harus tenglada iya melolo di gula ni kematan beni pengulatan kiai di gula mata bejing dia aro kok magi tibda iya ro aro depa desa aro marah mantap berjaja tole boleh marin ya engkau karira lat melarat saya keluar suara mana nang daya kapi pas ro beda gunan pengajian mengaji mbak anjiri gunan nah ulaban panjenengan manabi kenging kilina barokah dari Kanjeng Nabi odi alam dunya panikah mak boleh ten gulaban panjenengan ki anya meneku pese mak boleh gulaban panjenengan ki anya ma andi dunya la jutaan di dunya tak neku pese kor oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi seeka kana laku gulaban panjenengan ki nampunya relaku insyaallah mon oleh kilina barokah na Kanjeng Nabi gulaban panjenengan odi itunya bakal seneng saseneng-seneng. Ada jaretana orang oleh kilina barokah na Kanjeng Nabi atau karan ben lagi na sabung. Jadi saya laku atau karban lagi jadi
Jadi tahun le jadi ja. Haram marah. Walan lakin mengila ko ikranya min. Mungkin sehat disayang-sayang. Muntunglah kolho ditendang-tendang. Lagi ampon. Berarti impian tak oleh barokah na Kanjeng Nabi. Orang mun oleh barokah na Kanjeng Nabi tak kira tokaran ben tatangga, tak kira mecian tatangga, tak kira nekan ke tetangga, apapun keadaan tetangga, gula ben panjenengan tak kira-kira mikir tetangga. Harusnya ko berak telampon ateng. Mada je kelar ngeramik tak ngide sedung 2000 malam. Malao mele motor aduh jen panasan kakepi. Mabere ngoberoma aduh jen santak pas jen tapeke. Aro berarti geng tandi barokah Kanjeng Nabi dan gulaban panjenengan. Antaran si hadir kantor teroleh barokah Kanjeng Nabi. Torjukan barokah pujuina. Amin Allahumma. Sebetan gaula amul jaki jamaah pengajian baik lakian pun juga binean, baik seanom langkong-langkong sesepoh, baik serabu dari tempat-tempat sesemak, langkong-langkong seampon belengah jerabu dari tempat-tempat sejauh. Sekak di mahadir longgunatan gulaban perapan jenengan zata jada ke tempat gak dinto are mangken. Mungkin sebagian dari sehadir karena ionceng sarang panitia napanya mana haul are mangken. Namun dan kalau yakin seyakin-yakinnya panjenengan hadir dak ke tempat kak dinto are mangken walau tidak diucapkan lewat kata-kata dan kalau yakin panjenengan hadir ke tempat kak dinto tada lain gula ben panjenengan tero nyambunga abe setak temu karo panika nyambunga abe secuba panika can orang cuba can abe cuba can orang butuh gula ben panjenengan can abe tibi jet lakar butuh keng tero esampung akinah deka orang-orang semulja mungku ajunan epon Allah. Mi bola kalaben asampung ben orang-orang semulja, mi bola gula ben panjenengan asampung ben orang-orang sekerat tu keajunan epon Allah. Maki gula ben panjenengan pon butuh, gula ben panjenengan pon ancor, gula ben panjenengan pon rosak, sasak rosak na gula ben panjenengan, satu butuh na gula ben panjenengan. Munki asampung ben semulja, asampung ben orang sebagus, insyaallah eseteng takar. Etin aja ko siya gelo. Erekan mun kiai pataule talajar. Mbok anjire. Esetong tempo gula ben panjenengan, insyaallah bi ajunan epon Allah keng jet lakare bedeti reng mulja amin Allahumma. Cek putus asa gula ben panjenengan. Mun beda kompolan-kompolan nikah asampung ben orang alim, asampung ben para habaib intar tina maki guntar tedu. Beda saya tak pate mana ngara mikirin beda saya molong apa malah kau tuh dosa menolong dinanja tuh dena. Moga-moga dari paring nasekan sambungan dan gulaban prapanjenengan saja amin Allahumma. Sebetan gula amul jaki jajaran panitia siampun rela ngorbanaki artana dunyana ben tenagana satu jenah dikorbankan seolen rat malarat demi kaangkui mensukseskan acara haul akbar are manggen banikah. Moga-moga pengorbanan panitia tidak menjadi sia-sia. Moga-moga pengorbanan panitia antren kata remaah dek keajunan epon Allah amin Allahumma.
Moga-moga pengorbanan panitia senyumbang deka acara are manggen andren ban Allah ikan tenda selebih bagus ban selebih gampang torjukan selebih raja amin Allahumma sebetan kaula amul jagi sound system kebanggaan yang meramaikan acara pada hari ini sekaligus kameramen yang mengabadikan acara pada hari ini duaan kamera naging ni gini kepi arah pamani gini ia bolan giain gini mun giai rajo ngalak si rajo gia nampujet kor akoraki ia rengkun ke hai ia ngalaki ngajri arah apa jo nder jira keng mun tawrasan munceng boleh nyari aki sebekrat jira kana malia pangrasa goyo kiro Arya katon derem marokaton jelas kene kapi mun sadere isa jala kameran baini gene lah ya adaan baila teng pote ne dimma bade kiai bakun pote ngaria jamun ge moslero kapi adon teng te bedah larutan bedah larutan si manis bedah tung joi takok rat-rat kiai bedah tung begini ke hai labini erekan ibung kota andi aing ge apa kok billahi ku andi duaan bur setong somor setong njo tak kekurangan aing kok ban gula normal njo tak japo penyakit paru-paru kok ja tak japo ginjal kok ja mun ginjal kok tu mah banyak ria mun gula mah banyak ria tak bah cer-cer mare nyo sara-sara gelura kana duara apa mun potong ro se eka habis berempa umpama ni kaca habis ya umpama tak habis ini tak apa je gua tak ko repot dia mun masalah gula umpama na 2.000 potong 500 kabeli kitero sara gelu salat ada kember ada apa ibu di iyalah ajaria sepanduk mulai 11 tahun selambok sampai ke satia jadi kun kare ngobe yang ke berapa arokan lain do tulis naro aro ngangkui selerban wa kelaon kan tak iberiin gambareng kok jadi iya bolan ngak jadi ya tak kok sakro saken tak terus abende sekali kameramen yang mengabadikan acara pada hari ini sebatan gola amul jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah asyukur daga Allah dan gulaban para panjenengan sateja are mangken sareng ajunan epon Allah paringin kesempatan kangkui bisa hadir bisa along polong neneng tempat kak dintoh terutama dan gulaban panjenengan sareng ajunan epon Allah paringin kesempatan long polong sareng para masyayikh long polong sareng para habaib para kiai para reng alim tempat kak dintoh are mangken moga-moga along bolong dan gulaban panjenengan are manggen nang tempat kak dito moga-moga ban Allah tak namung papolongan nang tempat kak dito bisa sareng ajunan epon Allah dan gulaban panjenengan tapi moga-moga sareng ajunan epon Allah gulaban panjenengan tetep papolong sareng para habaib para masyayikh para kiai para reng alim kantos pagi alam akhirat sampai masuk ke swargana Allah papolong ban kanjeng Nabi amin Allahumma along polong dan gulaban panjenengan are mangken tempat kak dinto dalam setong acara saya sangat mulja ingki panika acara haul akbar dari pujuk Ina akbar nikah Bani Aswar akbar paling raja mangkana debu ketua panitia gela
seyonceng saos bagian masyayikh ani kapetong bolo seebebe manabi sinelpon katen kauleri barin orang 6.000 orang 6.000 apa orang 600 kalau pae orang 6.000 ben mangunceng kocong mun tak ribuan jongnya mata ngunceng si tepak ngunceng si mapan ro kiai hari je tak pasti mapan king iya tak tahu je darem ya lah orang laku ngunceng melolor padahal gule jad lakar mulai dari pondok tak tahu rasan ngening juara pidatu sakan gule mak mengingauku wah manggana panjenengan ngak gini anapa gula mak sampai jadi tukang bidatu nih tak lepas dari daguna guru dan gula manggana panjenengan ka guru napa semak ka guru ali apa semak ka guru pondok apa semak ambek daguna guru gula ban panjenengan korja pentak daguna habaib ambek korja pentak iya mau pentak tak bisa cabis kakarai panjenengan talangkong kiai toko siap tina ngi kelengian kiai oleh kedua kan itu kiai murid berin melecimat ampun pakun jentoron kapito belas kiai tak langkong kiai mi pula bude cimat tak langkong kiai doa aki kiai tak tanya kod dia ukur haram tak kira nyokot dia cabis panjenengan ka guru na saya gak bisa terutama guru ahli cabis depak ka guru mari cabis ya cabis obeng ra boleh kegelur kan hari punya tak tahu jaran dia aja habis obeng mun ka guru ahli paling sekoni 100 deiro sapolo mulai lambak ro siapa sapolo terus oh duta tiap pabek rajain kok depak ka guru alif neng nguntak king tanya aki jajawa jaja melolo neng tak tanya aki pekun mulai kan mun karai ngak gini ka mulai kepi mulai berarti kita lulus ya beli boleh seminggu beli mun selambak 100 tak itu buin beri 200 dah jadi taring bata berjajo siapa gundu bolo melolo beri 200 mari 200 neng pabek leng ro mari jadi apa kun tak debuin beri 500 tengku bas tengku kiai tengku montak posang kiai je ko jenden kula je tormator je dina torot mak pada posang ra mak ben jadi yang mana bola je andi tu lah tak bisa jauh kurang lagi tak tahu sama tor je neng lagi beri 500 keng tengku keng montak kiai posang je ko jenden kula mondu bolo sabolo panjenengan habis saja aro kiai ro dinan ro telapak tak astana kiai ini ani pekar ari genda ye bae wah area lecak sabolo jelas jadilah jadi tak kira belum ada gelur ada jangan kok ada orang ngak jadi yang kok ini nara kok niser ka guru alif dia mun bek ngeraksak rok itu mau kiai ya biasa mun saya tanggaan ngak nih kelakar kiai lah kena arwah action gue mau jangan bian galangkong ge sejan kiai lumat kurang ajar kalau aku paksa mau aja bis ke kuta langkung lah ampun makin pokon hanya madepak keajunan kiai tikal depak keajunan pun buang ke jalatong tak apa maksudnya kebeli sapi ro buang ke jalatong donya gelur agaklah lagi tengku bang mun panjenengan mau menggundu bolok tapi saja maki pasembian abli nomor deh ke kiai tak langkong catat kiai mi pula parlo kaptina
Tikal anu gula makin sibuk. Muntai ko bigay. O tikal emis sekolahin kiai. Emis sekolahin. Maki emis sekolaki bi panjenengan. Mun kene tapi saja ekosod de pak kita dalam jaga je. Jadi coba mun pas perper lak 2 perper kiai ngalakkeun 200-an 300 500 teku pak king mun tak kiai posang je ujen gula. Arwah siapa yo? Tak aja bisa denak kok. Arwah telu kali nunduk tak caca sekali jo. Siapa ya kena beda si kenal can kiai. Kasak dari Tambuko kiai. Tambuko di mana? Kasak itu anu tak kenal ke Sinuddin embian. Suruh Sinuddin. Sejan kiai. Sinuddin. Engki kiai. Andi nomor teleponnya. Kiai seputo pas. Ambian menggundu bolo magi beriin nomor telepon kosot bi kiai. Keng mon pas 500. Arwah kiai saya nyari. Beda nomor telepon. Kurang uning kiai. Mana bi kor aktif. Beda gak gitu. Tina marah. Makilat aktif lah tarap aja kok keng cek puto nunggu. Ya. Dari bosan nggak kiai. Aduh bolong. Lagi moga-moga tuh gula bener panjenengan nih Hairuddin saya tadi tukang bidatu nih gun debun guru sekecap kamu so dan kau lihat 3 tahun bi guru sebenarnya nih pacung dan kau lihat tak pernah alaban tak siapa ben guru dan kau lihat pakun sabar maki poni podok rem ben guru sabar 3 tahun lulus dari cobaan na guru sampun na 3 tahun dan kau lihat yundang neng banyak orang nggak nikah dan kau lihat habis ke guru ke nikah dan kau lihat ngolok salam ke kiai mari ngolok salam dan kau lihat salim pas kiai ini kemadabu sabar Khairuddin siapa Khairuddin berenah lakin muti'ah kan muti'ah tang bini ukuran mau gaya kena mau nanti bini hanya mau muti'ah wajan kanjeng Nabi arba'atun min sa'adatil mar'i ya nilponongku binilah arba'atun min sa'adatil mar'i jebon kanjeng Nabi antakuna zaujatuhu 4 macam perkara nih kamu ikan di setong orang maka orang laki gini ka ontong sautong ontong nah apaan sih pampak tong antakuna zaujatuhu muti'ah marang ngucap apa ban ada antakuna zaujatuhu halimah ada antakuna zaujatuhu muti'ah gaya kau tinggal daerah tepak nelpon jadi ya lagi manggan dan gula mator ke kiai Hairuddin lakin muti'ah debun kiai ini sekecap pun Hairuddin tukang bida turu ya billahi ini masuk pagi ada apa wallahi debun guru ini sekecap Hairuddin tukang bidatu punten kiai abdi nangare kiai abdi na tukang tani kiai sakalan kak dinto dan gula ngobu sape pak empak pauning bian keng bini tak tahu rasanya ban ku rebe bi gula Arya mun Hairuddin munian ban baan teh Hairuddin ngobu sape pak empak atani beko 15.000 katibiin nyiram beko tengah malam teng siang mulai laku neneng gunung entar ngare ben aben sakoni mandiin sape ada lakon Hairuddin keng bini mi tau rasan ipantar kakandang mi tau rasan maki reba maki gun sakoni dia ada apa boleh entar nyiram tak bisa jo ada apa bini di gula bekeleng malebaan jadi mun keleng bah jemor dia cacaban aruh ke laki se tanggung jawabnya mana makin haram lembut bekeleng billahi sadela oleh bendenan laki se daya
Pon malam nang dejo melulu. Gula lak malak etek nang dejo. Billahi makin jen ya. Mana tambuk kamu kibura kabin ko siratin si bini. Oleh 3 tahun jen sok nyongsoten. Oleh 5 tahun si asal apa jalan leburin neter kolenang lan neter geledek lah. Nikang lah pajalan. Mata ada ye jering panyiram. Si polem-pol na soko asal lacir dah ya. Polem-pol na temu mekarkan sakone dah ya. Dibudin ku tak mak bede polem-pol na soko pas konconan ndak budi dah ya. Billahi tang di pakun lares dah ya. Enggak tebun kiai ini sekecap keten kula kun tebun kiai Hairuddin tokang bida turu ya punten kiai abdi tani kiai mon tokang bida tu nya boleh beriin rokok wallahi nih kan surya sabede mon tokang bida tu rokok sabede surya keng gela engko beriin di samsu ya tak rap pada zaman bolan keng modern di samsu ke tempang surya ada ya mayu ada budi ro kana aja lepas dari surya kana engko CCE mana ada buna guru ah engko beni kok ro kon mun rokok ai motor pesa ungku dah ya len gini ya raja mun ka bolan enten gelar keng kun la tada saya gelar bolero ni da buna kiai mangkana den kula tukang bida tu beni den kula uning punten tikel nah maki laponi ngak napa napa jaban pangeran ibadah aki pengajian ngak malam hari mangken panika haul panika beni gentong aki kasih tukang abri pengajian mun kiai na rapak ka kiai terkenal rapak ka kiai si alim rapak ka kiai si tengki rapak kiai raja pas orang tambuko ani ka pas ngerti kapi can siapa coba ditanya temu aja mun kiai kini kiai tetang geranto pas tak ngerti ring tambu kok can siapa pada tai temu mun ngoncong dari jauh nah selarang terkenal tantretan tambu kemarin pengajian pas atorok kakapi can siapa ada pada tai temu mun kiai kini ingat Hairuddin pas tahu le sekali can siapa majaja meloloban taja jago gini koraja mun abareng ben pitotuna Allah sapa abai si abri pengajian pokon sing ngaji ben si abri pengajian pada tepak sing ngaji jelakar niat ngaji ongku tina pasir abisau seneng ekor sebanika mun abareng ben pitotuna Allah laju pameleren tanteretan tambukore pameleren dari ada patak medesin bala-balaan dari ada mun abareng ben pitotuna Allah mas insyaallah marin pengajian tambahan bagus dak budi tambahan bagus amin Allahumma ma boleh kun kiai mak boleh kun reng alim ki kanjeng Nabi tak menjamin kangku bisa merubah seseorang yang dicintai ben kanjeng Nabi. Makanya Allah sampai ada bu dalam Al-Quran innaka lan tahdiya man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba'an mat tak bisa abri hidayah ada ke orang saya kesenengin ba'an tapi setong kun namong saya bisa abri hidayah ada lain ingki panika namong ajunan epon Allah mun Allah kasokan terkasokan Allah are mangken panika apa ring hidayah dan kula ben prapan jenengan sedaja amin Allahumma long bolong ngaten kula ban panjenengan are mangken dalam acara haul akbar panika saya kemas kalaban pengajian terjugan acara-acara selain moga-moga napa tocu nama beda haul tada lain ingki panika tero ngirim agina kabungaan terutama Waalaikumsalam warahmatullahi tinggal gitu
abri kapungaan made pak akapungaan made pak macem-macem genjeren dekah puju ina torjukan almarhum selain terutama si badana nang di laok so si kocain makam mak tahu endenan biasa mana bilang makam gedung panikah pujuan panika tak bisa taos anak penyaman tak bisa kodungin ben tak bisa jaga mana bina neng penguburan selain bedereng mate mas te jaga mana bi makam gedung mulai lambok sampai ke samangken taos saja jaga nih istimewa. Apa gulaban panjenengan mak agerem kabungaan dek kapuju ina torjukan almarhum selain apa dek kareng tua gulaban panjenengan apa mak abri kabungaan karena dan gulaban panjenengan tak oning dek kakabedena almarhum keluarga gulaban panjenengan sebeda sing ngadep dek kaajunan epon Allah ada si tawar ada si oning sobung si oning. Andai kata dan gulaban panjenengan oning pas oning nganale endek ka apa sebenarnya nang alam kubur insyaallah gulaban panjenengan apapun akan dikorbankan kanggo ngiremin dek ka almarhumat sampun ngadep kadek kaajunan epon Allah mak boleh hanya makobur jet kena serebek mak boleh hanya makobur hanya kena seneng neng kantor polisi baik keluarga badan neng kantor polisi tak cengek nyaman neng kantor polisi ni sebadan neng ibu diposang kaangkui nebus sebadan kantor polisi posang sekaangkui ngirim keluarga gulaban panjenengan saya masuk ke kantor polisi posang padahal tak kurangan doa rekasa anapa maki posang karena can kabar mun masuk ke kantor polisi tang keluarga eseksa ben abe tak bisa apolong ben keluarga saya kopur benih kuni panjang mencedang boya maju kan aja aku setepatian dia mana bupati en kena gue berbeda semari ukur pola karya tanara banjir nih nengi kantor polisi baik gulaban panjenengan cepok tangkap keluarga gulaban panjenengan posak andai kata andi PC gulaban panjenengan berapapun tebusannya akan ditebus akan dikorbankan keluarga malah lepas dari kantor tak andi PC gulaban panjenengan maki sape jual tak andi PC tak andi sape gulaban panjenengan maki tegal jual ada apa kangkui ngirim nebus orang sebadan neng kantor polisi sebadan neng kasa cek saking ngagulaban panjenengan oning cek saking ngagulaban panjenengan yakin neneng ikopur ni kepada seksaan beda nikmat insyaallah karena dan gulaban panjenengan pada main tepekan paling tidak penminggu kana kiremin sebenarnya yang dalam kopur panika kasar parpan kakepi ini baratan teretan setan gulamul jagi masalah besar kecil nyalem kerem tak jadi masalah sekecil apapun rem kerem gulaban panjenengan pakun argeh mitorot sebenarnya yang dalam kopur terutama buju ina panika mungkin lakar buju ina panika butuh mungkin lakar buju ina cet lakar tamasuk orang waliullah insyaallah kala ben-bedena acara are mangken tambo jonteng ki pangkat ada ning alam kubur nih buju ina mangken bedana ning dalam alam kubur alam barzanya mana perbatasan antara dunya ben akhirat jadi buju ina panika ngolatin dek kakabedana akhirat kesenengan akhirat ngolatin kesenengan keluarga sebeda ditunya ani kangen aleen ngolatin keluarga nugulaban panjenengan kapi guru sebeda nani kopur ani kangen aleen ka kapi ni buju ina mangkin ni kangen aleen sebeda kato ni sapaan seneng ya Allah
Wah tangkom poesi dari anak bini, waduh ya Allah, neneng bunada, duh cek seneng aku pinggap sekiban bi, tina makilah duh ketondu ngajarin jangan bulbeng, herak buju ina sama kena kurang, ada seperti dina upir, ya busoki kalau konsetok, tinggi, cak epon dalam agama, munten kuda parcaja, ya muntah parcaja ban, cek buju ina makin bunga. Dia tanya lagi, mati geluban. Muniatoren dia bila baca Fatihah. Nah gini para tantretan sedan gula muljagi. Tidak ada kata-kata kecil, sekecil apapun. Rem kerem orang seodi panika sangat iarep ben orang-orang sebeda dari alam kubur. Cek sakingnya orang sebeda alam kubur ni kepada ben reng montuk wah. Di mah beda orang montuk ni ke pernah mun ki buru masuk. Gak mah beda orang masuk ke kubur ni ke gelem pernah. Mari kau terus tanya. Aduh, yang terpaksa lah. Mari pasok aki, pahe ibriin anu, mari jadi pahe topen tanah. Aduh jadi saking bisa keluar kadar, bisa keluar ki ya, kayak batu titin-titin loh. Ada saya pernah, roh, mangkana sering ada saya pernah, nih pontuk ada saya pernah, mun nak kanak ki buru montuk, nih kebiasaan kirim napa nih ke mon ki buru montuk. Cepet pun minggu kadang mun si semak benar ya ring mati sani ke kia mun ki buru mati setong dua lo telo pampa sampai to beto takut tak pernah malah tuli pernah roh bede nenengi pontuk sianyar jadi nah ini bancet ada cerita na orang pernah bede nenengi nikah kecuali orang-orang sebagus. Makanya saya pun Allah di dalam Al-Quran. Can orang di dalam Al-Quran pun Allah. Dalam malakana. Lu ranang gelu. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ayo jangan Allah belanja lagi apa sila ibri ban sengkok ban kapi. Mengkopli ayati ahadakumul maut sebelum kedatangan saya nyama pateh munting lah pateh datang gula ban panjenengan mate cabutnya bah fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah berikan kami kesempatan penyorotaki sekuni saos Gusti abdi ni cepa mati semangken Gusti pau di eki gelu sekuni aki gun manabi abdi ni pau di boleh bi ajunan Gusti tai pamate mangken Pak as-sadaqah bi abtine kesedek kakapi diandi panika. Tamasuk dunya bi abtin 4 besar kakapi. Munting lah mate. Ya mung kita mate ngat setia magila adu sajalan gila. Njara terngeter naneng daya. Padahal jadi sombongan si kangkui tahun datang. Mun setia apa rana bu beda sombongan aja yang tak ada apa rida. Hari maki jek rajen deh. Hari tak ada apa rida. Tak kira beda apa dia, tak kira rogi je. Zainuddin jadi jual gulu dari bari. Tenang pakun mun Zainuddin sebayar dah. Pokon beri gulu, pokon dah budi mun sombongan je, abri beseja, abri gulu tongi bang laju. Nyaman dah jadi kena ukurah. Nyada kana katempong guni kebayi ni benian. Aro pusakan nyat nyada kana apa? Ada kan ambu, mun 15 ban nyambi 15 ke keman. Baki ka Zainuddin tina mak toporoto ban ke keman gitu. Kiain beri ke keman dia. Prahabaib dah ini ke kia, cabisin ke keman dia. Ini ya, mun kiai saya tukang bida tu beri ke keman sibuk maafan deh yero. Amale temo habaib semapan kia ia mungkin bagian anu tapi ngiring sela ko mulai kadaro aro beri benwaju moni aro syar kedurat tosruah ia mun saya bertahan ning area beriin ceplok melatih satu or tahu dewinya dia malah kayak bah mulai sekali roda apa jauh kurang lagi jadi
Munting lah mati kula ban panjenengan iki bekal kasta kapi. Laula akhartani ila ajang linggorib fa saddaqa wa akum minas solihin. Munting lah mati. Jadi sebelum mati kula ban panjenengan ngereng ana penyaman kengain da buna Allah. Ayo belanja lagi kengain sebenarnya ning dalam kopur guru. Nih haul pani kerja pat ada lagi. Jangan sampai lebih apa nyaman aja pas sampai ngumpang tahun boleh. Saben tahun harus ada. Saben tahun harus ada. Karena kak saja ibu tonongku. Ini para tanteretan sedang gula mul jagi. Pon sagadi itu bisa os. Ini ke malam pon. Takut taker epaten boleh sona. Gak usah kita tahu apa. Hari jenengi kelengi anda bagu budi lah. Kelagi puru kentang goyo kok saya. So bagu budi ada kok jangan ada suara kok. Kemarin deki ngali lagi. Arilah tak ada suara lah. Pon sagadi itu bisa os. Kesalahan kacang kolangan nyon sepora, kajanggalan nyon sepora. Umpama bener-bener makai gung sekoni. Antarin teti ilmu si barokah manfaat dan gula ban perapan jenengan saja. Terakhir, anika doa. Badi pimpin sarang habaib deki panjenengan montale gala mari doa. Cuk leman. Anika mesti katerima ari makin. Patepak. Patepak. Panjenengan minta ke pangeran. Benih minta ke Zainuddin benih. Minta ke pangeran makin. Pagoyo. Iya. Kelar. Jauh saya takar nganyak mungkin ngucap amin gitu. Amin ya Allah. Amin. Billahi tak keterima aja. Jadi tak hosok berarti aja. Gula lain ben macam selawat gila, macam selawat kapiok gila. Pegak takar rian reta Arab aja. Karena panjenengan ngormat kanjeng Nabi manusia. Mun doa panjenengan ampian make pun atuwat dah. Tak bisa kan. On laon jen bagus. Karena gula ben panjenengan doa ka pangeran tak kopok. Musuh takar tok kentok. Amin ya Allah. Amin Allah. Bedenakan kadang tinggal bekabit doh. Amin. Ambu dak budi nambu haram. Amun tinggal bagian sesok ngosok deh. Deki lain boleh. Ya. Amin. Ayo mun agelar dah. Agelar sakanjaan bae. Mun ben pangeran ja agelar je ongkur. Tenggo deki. Gula tak macet, mereka doa. Ada apa? Tak kau berdiri ngucap. Amin. Mon gula bah macam doa, apa berdiri ngucap. Amin. Billahi maki oleh separuh. Ambu bah turun. Mari ya tak mari ya. Emang makin nih habaib saya doa. Betul, tahu sabar saja. Mau bisa nangis, tak bisa ya paksa nangis roh. Iya. Mun bisa keluar yang mata, tak bisa keluar yang mata ngalaki jadi di bawah gelo. Tenggi, bon, agak ditanya tenggo kemarin deh. Terwaku-wakan kemarin. Contoh aja ukur. Bon, sekali itu bisa was. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.